Click Rock News clear to te chibai ule Wayne October ni ruk tlaya chanchin thar puan tur kan neite lo ngai thang a chiar tu silram ngaya ama sain chanchin langsar zwalte US shutdown ala top thailo mi noi somni velin na anchol san party pathumin PWD minister andem ni hi o tur athona ha entir na minister in hong MSSTA indak nge anphut silchar jela ruihlo kai hnoya wangin mizo somnga pariat an tang me tuna chanchin kim changso kilo ngai thang u US shutdown ala top theilawa mi nuai somni velin nan chol san October ni khata changa US federal sarkar shutdown chu he thu kan buat sei thleng hian ala top lawa voin lama thil kaldan ein thla ka ngem ti siat ani lo rualin shutdown hi ala top lo rin na alian zok he shutdown na wang hian federal sarkar noi thok mi noi som ni vel an chola midang noi sari le singa vel po hlo nei lovin an thok me kani Solkar liam ta khan Social Security Administration chuan pension le disability benefits an lap pek chualain marketing campaign an ti topa an hnuaya na thok za som panite na thok lovin anom tirbok air traffic controller hnuaya thok mi singkhat le sang thum te po hlo pek an la nilawa shutdown na rei chuan thona service lam abuai thei thuainin alangani poshan ma samni le somni pangam han nakal zela October ni thum khan share chief DPO office bot sain share chief le new share chief aganwadi center te tan ele in tur thain siam siak na cooking competition nei ania he hun hi share chief kon PVC hola nei ni in center sang sanga changin inti siak na hian items pani cheu antelani ei tur te tual chung thar chua changin center 10 an thiam dan danin an siama hei ti siak a hian pakhat na changa pathum na thleng baka consolation prize mi pani te tan siamania cooking competition na loman dong tu thei puan ngalani rualin loman ero poshan ma kharna huna pek turani party pathumin PWD minister andem PWD minister vanlal hanachu Phuldung se community hola pukjing le silsuri inkar kong laina tur paisa po omto ZPM candidate vanlal sailawa atin lau chuan ngai tuanon angai turanga an soi awangin PC party le am admi party chuan andem thuin rini khan an chua ve vea MNF party thu chua po an party senior vice president Dr. Arlal Thanglianan adem thu an chuani Phuldung se community hola PWD minister thu soi video dara minister hian pukjing le silsuri inkar kong chakkal theina tur laina tur Poisa po NetSits Northeast Special Infrastructure Development Scheme achanga omvekto thu asoya dampabial by election na ZPM candidate Vanlal Sailo thantin ani lo chuan ngai tuanon angai mai thei ni in asoya athu soi ngai thatu te sarkar thil ti theina manga avo hi achalo kan tia kandem hle ani ti in PC party chuan hemi chungchang hian ma anlak zui mai thei thu an chua AAP poina takin he thil hi andemani Long Tlai advisor to Chief Minister Lorraine Lalpek liana chinza hawin free ambulance le free medical center honani October ni thum khan free ambulance le free medical center honna inkhom Long Tlai DC conference hall anai ania Dr. Lorraine Lalpek liana chinza advisor to Chief Minister in hongin pudoni lalwat sanga Long Tlai borsap in huna kai shwayani he free ambulance le free medical center hi Friends of People malak na ania District Hospital Long Tlai anin bundona Dr. Pakhat le nurse pathumin anvil rengdona October ni som panga achangin manchan thei ani donani ni hio tur athona ha entir na minister in hong Wainian Health Minister Laurin Puichuan Health Department Indian Society of Prosthodontics Restorative Periodontics le Mission Foundation Movement te chang ho bot sai ni ni chung o tur athona ha entir theina hun chu civil hospital aizola a hong ha entir na hian Dubai atangin professor Dr. Lafli Mutia anamma le professor dang pathum depa ka Asan Dental College Chennai atangin internship tilai mi pathum antela minister chuan he hun hi mizo mi puiten an lok pui ngei adu thu a soini free clinic hian naktu thlenga odona civil hospital
aizola OPD card laina du apiang in entir thai aniang Mizoram Agricultural Marketing Board in Buyers Sellers Meet Bot Sayantum Mizoram Agricultural Marketing Board chuan Thaithar Market ti changtun kong malak na atan December ni nga le ni rukhian Buyers Sellers Meet Bot Sayantuma heta hian kun na thok tu ten an Thaithar te hlok zo ka shal chuan tur an hu theinan state po na changa buyer te kal khomin farmer te nen in koma tho ho na chale ngel het siam ani theinan an bei se ni MSSTA in danghe an phut Mizoram SSA Teachers Association MSSTA Samagran Nuaya Primary le Middle School zirtir tu that chuan Mizoram chu ko thuthuk na anga an mani danghe thwai tura phut na thu chuan siam MSSTA hian September ni som pakua sangni le som pakua khan go hati High Court aizol bencha Mizoram Sarkar hi an mani danghe turin an kinga Sangni le somni pathum March ni som pasari khan High Court chuan thuthuk na siamin SSN huai zirtir tu thei an zirtir tu postua kada lut turin sarkar tia chu mai ba ka scheme manga ata tola danghe turin atibok ni in MSSTA chuan an soi hei sarkar nin atti puitlin lo awangin September ni somni pakua sangni le somni pathum khan court za lo na contempt of court case an the lut le a heminu hian ju ni som pariat sangni le somni palia CSS regularization scheme sarkar in siama hei an mani danghe na turnia an ngai lain an zinga mi tuma danghe an lani lauti MSSTA chuan an soya sarkar hi an ta na mala thwai tura ngen na thuchua an siam ta ani Excise Minister in Vireng te Excise check gate atlo in rini khampulang hinglawak ma Minister of State Excise and Narcotics Department chuan Vireng tia Excise check gate atloa tunaya Excise and Narcotics a thokte chanem ngai na zara rihloman apunga Vireng te check gate a thokte po an thorim na le masona chu lomomati thua soi tundin huna Excise and Narcotics Station Vireng te hian inspector pakhat sub inspector pahni head constable pahni wireless operator pahni le constable som pakhat anom mekani Silchar jela rihlau kai hnoya wangin mizo somnga pariatan tangmek inrini khan Silchar branch wai me ten home minister hena Silchar jela mizo tang somnga pariat anom mek thule henghi rihlau kai hnoi ani thuan soi home minister hian Silchar Mizoram house to in thom chaddan turte ain ngalani mamita final hatlang annei October ni thumkha mami district chunga Rastia Posan ma manmek pualin District Program Office, Women and Child Development le Children Sanitation Club Bazar Changkopin No to Single-Use Plastic ti thupui mangin awareness campaign na in mamit bazara thute soinan natanga kholai dung le bazar huna bolhlo sarang le botol chiate ansar khomani Education Minister le MZP shwai tute aningkom October ni thumkhan Education Minister Dr. Valal Thanale MZP shwai tu 30 aning koma Education Minister chon scholarship semchan ani thule MZP tenen thu hona chatak annei abei sei thua soya MZP shwai tu 30 chuan zirna le ram le nam thila sarkar chu chatak an thopui don thu soin achula ni chuan sarkar diklauna soishe annei don lo thuan soibok MZP cham thara malak antum dan shilin thei top chhuapui turin minister chu an ngen ngalani chuti zong chu chanchin thar kan chiar thei ta chu ani